dapat hadiah. Hore, terima kasih abang-abang. Hati-hati di jalan ya, sehat-sehat selalu. Abang-abang kembar Betawi nih teman-teman. Abang-abang kembar Betawi pulang ya. Yuk, hati-hati di jalan. Yuk, abang-abang kembar Betawi udah selesai. Terima kasih. Nanti main di rumah Habibi lagi ya. Huh? Quack, quack. Huh? Gitu ya. Abangnya mau pulang ya deh ya, Habibi. Huh? Oh no. Hey. Bruh. Habibi, abang udah pulang deh ya? Oh. Ya, udah pulang ya Mel ya? Weh, jatuh. Nggak apa-apa. Ya, dadah dulu, ambil yuk. Yuk. Dadah terus. Dadah dulu, dadah terus, dadah terus, Terima kasih teman-teman. Jangan lupa sholat dan ngaji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.